inshira de mamu nyina se wono mama kwan ensimu yie sanse mobre ansana da bia da monya credit mpodi abo awura dwumadi ne so moye ndi awrade onhyira mo ye sponsors nyina mo ka ho bi na dwumadi mu yeduro ndi awrade nhyira mo na onya mo kese ye firi omo akode ane ye kwa MC a maka to se Kevin oyata obo adwuma pa sanso na Zuka ono so ebo adwuma pa ba bi obi Azuka awrade nhyira na afi so miami Wofa ase no same nyame nhyira no na ya awrada na ya awrade nhyira na onye okese omo nyina bo ya chido na dwumadie no aye fefefe na aye depa okọ nkran opumpuni mantem ho no so a obekọ akonya ye David ono so bo adwuma on the hema ye kọ afidie no so kama se ne ohunu no David abi obi aso awrade nhyira na onye ne kese executive producer obo ya chido da biarada dini ye nkwanta bisa Isaac asi ye nyina nkwanta so ntwa omani na nso nya frotrotro no a junction so a ne besi wo wuhia na no wabusa ne mu ye no wakyerem se adekoro ndia ye nyina nkwanta so ye emuso omani no na da bia danzo froka usi junction obekyerkyerem wantima nkyerem na ape bia no na odi aye no saa na kokko frecha oso ndo baba fia bedidie na mbeka sa asem no TV anamo yi na dance enti oti bola so wa wo me na abetugudi a frecha so obedi eno no manso ni ho case bia ni ho eti kokko frecha bia obi anso so no oboya chirido amadimadi no akotote e de amaye ejam na tena se Asem Mpe Nipa panyini age na dwa atese ne no efie ha no ampaya ebedwa edem den wo sisiri prizie obi sisu azisiri bio na samunsam kura ne bawu nti abadabo mu no men tena se mo nipa bi nwura o ka mfamfo abeti da bi eyemusuo eye wrong nti no fam wi a na afi wona sese otuo nka no watuo nka mo hunu se na mo mutuye no ye de ye wono a anka enye wonde ye kodi yakoye ni mane ye fiada akoyifo birthday ni betima ye ne saa na ne nso so no sebita fra chunkofo yi wo mamu a chese ne no nipa besie nipa enene ne da china bi bedam pam ne na china no yakope o mukura be a chese no nya asem keto akura especially ye nuanum kura mo ye aziefo ne ne ye do bi share form ya mo obi kura bre because Saturday no muntimi nye eye no sa ante ne no o ma ye o mo de ye de afiri ho etuba bi a wo bi an so de hye bi awu akyekere ho wure mo amowale nso no ye damase mo amawo nso no ye mamutiri nkwansa mu di bia be kan ye ho atese o mbe replace won na enye o mba biko nyame hya saafo ni nyina eja mo na transe ne de no atenase se de ewo mu no ye ko na akwa abasem no ana afi ya bo awura dwumadi m de amam ne no amfa nche fidie ne ye de ya dwumadi se de mo pe no no mo anya ne sa minim se da chena enne e de kopene Monday ne de ya dwuma na ne eguzo se de ya transe animu atihyiren a nkane ne gina so ne de ye be ko akoye ne animu a ene ye be ko kumbajo bibia boko de bibia boko nya boko kwa ka che ho da bi enye yi ti bibia hye yi nyankopon no woni ye de ni ye se free adwada ya baya besi ni fiada de na che se da so tinkwam na ye te ya kasa de a just woni ye de ni because wo mo ne ye yi wo mo ye nchen wo do nya mane ye nchen no enso edu fiada wo se da bia mu wonsem seconds ko etimi de asemba seconds ke etimi de asemba ti ya betra se na ese nyankopon na he de wa ya me betra na kwaku we de wada mama men ko shayo ababa wa ne card bi okay ene card ye ho aye dindin okay Ghana card a friend Sewa Felicia miame mame okay Sewa Felicia na ne documents ne doors mintimi nkan nyina na emum obi tia okay bi gidi ye se minua ba bi wotafo nhyaye so okay and of friend me say osora no pa no na bag cafe color okay na chese emse minim sa kronfo na giyo okay na emse omu wewura mu na de omu pe omu yiye no mbe jai etotwene ye say ye tafo nhyaye so ho so omu different baabi na omu beja to okay to omu so no pa na enoma ewo mu no nipa no se wa free share ne documents pa ne cars do di sika ne ma friends ye de ko hospital friends okay health insurance ne ade nti so bi tia na nipa na be kan bibi sa na so bi bia yira se wa Felicia sa na ID card no ba ko pe na meyi a me de aba nti se obi tia na ombra na say the number no to your mo de no free producers ni ehu nti se wa Felicia bia o tie ye no Awurade Nyankopon o nhira asa abedi a e wa jam no ho wa ha nti uti Asem Mpe Nipa na ye fro se wa Felicia na ti mu se o Ghana card ayira ana o bag ene o documents bia yira
enema draws health insurance Ghana card bi bacho ATM ene ne yekeka ho sa no esere oni di kwan so Sompa TV ba Asem Mpe Nipa to be precise also Asem Mpe Nipa panyini na afi won say tuma kan wade no watuma akwa no we do try yi omo fa no be fa koro maje no ho la ya be kwa ko di ni kurum no waso be shinti bra be je wade na afi na wo bag ne so ye cafe ntini bacho anu ahye ne nso sa na wa bag te sa no watumi abo awura na ne ma akoye di amaye makajo se me trans bi ansa na memre wonsem pa no medi kan kire ya sabe ye papa sebe ya wo ko e be boa wo da bia ho odena ne ye dwumadi na betimati bi ne senti family ka ko 21st clinic oko 21st clinic ango ye hwio sciatica yade na okutu na se onipa bi sciatica ade wa boso o maame no sebe wo ablochiri enso wakadem sciatica enti osolituri na ba akumienu kire ogitena akonwam otimi nya ne ho hwe mpacho statize no ampa ntreat ampacho ne ekeka de wako stroke ne senti no eni die kwan so tumi kabra 21st clinic ehwianda braka no mo Sompa TV abrosan na sepe eno mo oba ombehe na niam akoye di amom so wo boase ombehe okumase akra sunyane nkranza tachiman eni nkura wodo ma modin nyina so omudi dwuma ni nyina so befa fon ana se obefa obebo number yi na ode afro won number 0249 311 0249 311 311 afro mo bejo so 3A co capsule semen kan chose koko ya di ntu aba da bridge oko sinani ma ntimi mpem mani nsi ase but oseme mo amane eze tumilikai na nom 3A co capsules ni bi afedi ogina so a obi abehu say yes ubosi na osi pisita ne senti no kopebinom me patro obi oposa na ni sa koko obi oja na na moja di achi obi oso na yamtim constipation oni nyina no koko timi de ba nti yebesere ni die kwan say dro ya ye boso no kopebi na ni wakadina mu na ne mankoto temfama number ni 0546 107 107 0546 107 107 Kitima Herbal Center Kitima sa Kitima we doctor panyini bi owo abu akwa Methodist Church na chiri wa na Kitima ho Kitima no se de yesi bo adwuma no ani soso na ani soso enyan kura tese adwuma wotimi yie no ko hwe ne ma etan nipa ntimi ntete a Kitima etiti treat free ho no a awurade nyankopɔ bo se papa we ogina na so for stroke yade ko down no papa ne bete ne te ama nso so wanya wasomdie ene yade hodo bebira yentimi modin HIV na achew no wosa ene yade yakeka ho mr fa ko down no oboawo osa no ma se atu fibroid no ma na yede free yafunu nim onenim ne kwan ofa so de bibiduro sasa anyale wa nyina ne number ne 0246 914 7170 246 914 717 Leicester Ghana Limited Leicester for the Yas sanitary pad ne ba ye no Yas sanitary pad ne bo djuma ba papa mani die di ho adanse e mani dia mu akagina mu ba oba na wo sma obuzi asa mesre wo kono onya Yas asa fam sika bedem esan so mbon 24 hours omo mfili hwe omo hunye omo nyinu omo ho mfemfem omo wo ba mu abeka se bibia nsi ye papa ne senti na nu bia no bia to even omo mton sanitary pad ahodo ni nyina no enokura sem ne se okono wanya yaza obunza afiada na kasa na wo chinipe 24 hours na bo ebe ye kama pa wo number ne ekotubi ton kotobi ankorankore na mo awabrabo 0501 390337 0501 390337 o form number na afra ebe bo pa Apostle Dr. Amagashi Apostle Dr. Asem Kanchiro se me pa chawo yade bia etete wo yade bia se betafra che amwo agija wa setena mu no men kanchiro se tutumirika na bra na kache papa we yewo no mafrablo no okura habane o empanifo hunu se urade de ni beye bibi nto mo hwe ni yie ebra wo boss se wo nyini no na yeshira se wo nko di ni djuma edi yade bia no ade befa na kache Apostle Dr. Amagashi wonsa ne senti tumirika ko no samana ne mankoto temfama yade amemodi ne mabodi nyina wasa number ne 0544 580936 0544 580936 ofre na woje so na ne makoto te dia ma Express Group se men kancho se fa kontusam ne bedano country be na apese okoso kuro ben o man ben Express Group so do beko e school kwan so na wode ko ana akosra obi ba cho ko akohwe onananom ana se sebeta fracha akontu na na apese otuko bobra ba cho utwa ho 2 minutes bi holiday bi na okodie ni nyina Express Group so ye editumlika beda bedano na afi wo mo amane mankotote emfama ho ba cho fa number na Express Group wo mu ni hwamo 0249 0000448 0249 0000448 ofro mo mojo so na niam akotote dia ma
Diamond Scientific for no Omacom who be mo. Diamond Scientific Hospital no. Omo bread Juma papa. A Juma so mo buntin and say Omaka can habaya boom the year do be a friend do neck. He said do neck no cry yard Kata Hospital ni dini so. If you saw Munsano Numaya papentino do neck no, said Omaya no bear for Quanso no, a cononer Sanyalewa who do be. Your friend a drop acquest I had the do neck for no, or more boy Juma pa. For number French, the movie I will pay a dear be a person Massadema Warno, on Bessa, baby or more one of the a dozen baby or more branches no, as soon as Unyomo, Akra Unyomo, Dunka Unyomo, a Takwa Unyomo, just a Nkura would be or Bossani Gureka Cajon, Ubenyomo, Timisero, to me the Kafa number and Fred 0246 727 677 0246 727 677. O from one more Joso, then Yamako and the amount 3P garlic mixture. 3P garlic mixture. Sa 3P for no. Omo boy Juma pa. 3P for so the stroke natural we no. No garlic mixture ni bi. Ebe boa mpa chontini mu be sane. Na fe yare na kontem e supporto. E ma stroke yare na kontem. Me pa cho obi a wo osa. But ono numbi omo se boa pa. Afi typhoid, fibroid. Chese we ni ndure yade a esa no. Ye ka cho utibe pa. Ye ka cho utibete. Ye ka cho yembe show. Mo sanyade wa pa. 3P garlic mixture for no omu tunyale wase for mo number no frɛ ombejo so no akon e de akowanim on number na egu afidie 0248 928824 0248 928824 ombejo so tabita clinic se men kan cho se for ayade ye be down na omunsa emfama tabita for omu Cindy Johnson so ko ban kwan so utumi nika kwa eniema be kotote de ama pa sa tabita for no omu bo adwuma yie pa tabita for se massage afafa ho e pa cho fibroid afafa ho onase tata ya afafa ho ofuro kana na ase adufu afafa ho omu tenase anopa no nwotwe edikopem anumere no nan na omapon eye juada edigosi ne memreda to se me mo kokongancho so ba ya no aka ho na omatuma hwa mane ma ko yie di ama o number ye 0202 347 647 0202 347 647 no from a omojo so no atimi akoni mpa Codes eba se men kan kire Codes limited omo an gina ho biem omo kire wo se omo de machine wan aso bi aba machine ye kete na za machine timi check o pressure ma za machine timi ma hu so onya fibroid timi ma hu so onya typhoid timi ma hu yade bi e wo so bi a odi ano no be wo nsa no ketua wutwimoja ketua bia na de aguso sane ye kwa test wa na ye go free wa ye test aye no wo yue sa de kan ebe program ya begu machine so na kire ya le kura ha na kire so wa no maduro ntama se se de aben dodo etu nu se be boa wo be kon akoni ma ne ma akotote de ama from number na to wo de e portable one fresh obotom da office da bia na de check na hunu ne ma ekọ 0540 647 867 0540 647 860 ombejo so na niam akototi di amount COP fertilizer COP Ghana for na de buy you COP Ghana limited omse fertilizer be na wo pe COP 15 and COP 10 but on fertilizer we no wo di gu atoso de no so a entosi mako enyado ane ne ka ho no ekọ na nimba ma niam ekototi de maye etimesira COP for se men kan kire se OCP for no omse men kan kire se kun ne ko wanim ba na niam akotote mfama OCP fertilizer na ye ka ho asem OCP fertilizer me ba 15 and I say OCP 10 OCP for no o ma ji won hu me na pa e wo kurum ha wo number na 0555 909437 0555 909437 togo ahaban keke azigbirigbo zonkaru kagoka togo se men kanjo ze tumirika bra bomfa ubeduru bomfa togo ohwewo ajusu bomfa ha ya na ye kan chia kurum me ma me anita wo te ho no a akire bomfa na me kan tumirika ko togo se dia be na etete wo ede na ha wo ede na mo atoba ha wa abrabom epato se fa beda no agidie no ntimi ntu afa bra mpato wage site abra onhyira asase ne so ma ho ne watima kopie gold so amane ma akotote de ama ho epato ohia bamba togesi ayo no obi de o kan pese obetua togwa utu kan akobia na refisu e togwe we nyina waka bom ye wasese ontimi na kaje kula twansa bonkunum na fa kire no kanton a wo na febo ma me no papadi wa wudini ohwem obe hunu ne ya ha onyina no afrew na akiro ekwan abefa so 0244 484747 0244484747 Lawson beverages all my onsanom no mo aduro no
Lawson beverages mon sanom no mo duro nom Dr. Lawson semen gancho say Lawson heba on the buy delay mine so on the buy e do penin ro bi atua ipacho be fa number yam be bo no afre o penin sane bi atua to a o fa the same number afre o say Papa Lawson mi tie Wofa Lumba wo e wo Sompa Asem Mpe Nipa o say nsa no be mambi o say aduro no be mambi na afeni am akoyie di amount number no 0242 133 577 0242 577 Lawson beverages no oba aduma pa ya trans se ni amfa futu amrama ya ne mo ani ne yo ti ya ba wura ma futu sem ni mu ani akwa ya ne mu Asem Mpe Nipa de panyin wa hande wade ubenum na afi won so wabo aho na ode aba ne akwa ya ne ba kwaku ya futu sem ya nkwa ya ne yo kwaku ya na ya tiefo ne ahefo ase migidi ye ene Friday e be ye ho adwo kakra ketua bi answa migidi ye de wa ye crowd se futu sem obetie de obetie pa de wontie de opa kama atikweta ohungra enye mana kama efie enye ma onte de opeso che ne mo mutie so a ebeboa because nenu se wuni sika na efie nya ade ese se o de kan abrabon first na Nyankopon o fa onyame de toso mienu afutusem de toso miensa ese se o de ubu ade na uja kakabensem kwa na mafutusem se ja kakabensem ye okay jaka kabensem okay do maybe a wiase nya wo dia e wiase ye nana no be ye ya omutwa ma kumase be ye kumase no unim ba nipa bi yo mo sese de wo wiase bia wo munim na wo yo ho be ma bebrebe nso ampanifo se dai e kunjaw na ye kunjaw sana asanteka inti enya ho akaka bensem edru me bia kwaku ye pese kache dipa da sani bia se bebia wo hye bia no fa ho blase e hye ho ene edru me bia de ne yehu uko social media na uko TV so na uko 710 video so a wago bi kasa wo beka se wiase wo ne boye wo beka se ni tumi a wo kasa na nyaso wo dia so kasa no wo beka se 7 previous on ni Nyankopon ani Friday ye hu bebe Nyankopon ne boafu sa wo kasa ne bo so sa wo nyame kura na obo wiase kura ma ye hu me e me bi o de hu brasa ne kasa jaka kabensem jatumi sem wago se nipa bi de tumi eni akakabensem gi ade bi but na ye rade bi nipa ba wiase pa sese de obi ani ate wo kwaku eno ma dane jade bi a wo kan bia no se ye tumi se ye wadwen se se hu the way ya wo si kan wasem no esi fa enye tumi enye akakabensem ene de bi se ka tumi nya akakabensem de a ye wo sabe nkro mpedua se yo mpanimfo bi okura mu a wo mo kasa wo bi nka bi wo betima ka jo se da se kro go bada nanso bibiam na kwan wo ho ndimi nwa wutie me so ye oba so ye be ma tobo susu ya kakabensem ma okoko mra fom ma de ye o se minim no tobo na se kro bi wa kro bi to aso wagu nipa bebre nim Ghana bakwasem okay nipa bebre nim brono afia otim no na se brono a wotisukura ofiri mu no ye won krofo bi omunim na bakwasem ene o mawuko pa obeko nzo obi tikure mu sebe se kopum so ofia na efikesiem na edru mebe na esi edru ahinnie so a we pere opem so se obi ameka na busu adua okay obi na mabonte wa ya kakabensem but at the moment e beka sa asem no wo be odu no afeli okay onim tuba fo obi a wonim no ene na wode ye ne ho akakabensem enu tie ka che nipa da sane bi ase ade bie no yesu awie ade bie no yesu awie onim enu tie ka che nipa da sane se ensa da ensa yem yesu kasa yesusu ye ho sese bo ye bema yesusu ye ho se onko ade onim bibia da bi o kwa kukromu a ye won krofo bi a ye kase sika omo sika pa nanso ye nto o ma no kasa ada da bi ye nto o ma no kasa ada asema make yi ene na bibia ye bibi ene na bibia bibi
ye betima bobo din bi na bia nipa no mpa ne ho sa na me ma bobo din wa but wafo ni fam ye won krofo bi wo Ghana ha na wiase a omu wo sika pan so mo nkasa da bi wo de kasa ye de but na de na ehu ye nwua no nkran kitinkiti se bibi de saka wa se de ende se omu nya ka bi tremu a chese akaka bensam omu mu panimu bia omu ankasa yo omu pani ayo madwen ayo mbibia because of say ni car ni sika bi kakra wanya nti omu nipa na me na drum bi agwagu ya na me hu se nkwankwa bi akonya mane akonya ana nya mwanwa ya na hame nso me nwene ho se me de badwene san nipa na asebo akodi nsansa me ne de me de badwene akola bi asabe akomode no no ya mmobo anu hu hia me because you nipa bi ho ha brand said de nya onte emra ene de ne ehu de bia obekọ tinta so TikTok obehu mrante kwa ne maba wa esu na nso no ya na dumre bi ho na no no mo ka se bi se ye ma no na no kwa da me akwa na meka dumre bi entete ma ye kwagu edumre bi a obeso a ye se da wuni mbatete enkwa ni bi ho a odwa no aka nkyene bebi ode na ni akohu ene no ma ene se de Dubai ni ade aye sa ni kejetia boys odongo no fa ngwa na sika wo ma so holiday na wo oba 7 plate akola wa ko ba bi sei ye de na wewura ba bi sei e de na wo oba na ne papa na sa ne maami akasa kire no ni watie oba no gran go bi da onko bi da ti du me bi e be sre akaka bensam na oni mo mo ye sa no ma wanya so ye enkrofo asabu be kofie no na bi ni ho etisika kakra ba ni nsem asesa nkobra ne ho ase no hwe no toto fie na ye boni di se nipa somasi efie na ebubui mesi wo behwe na sa nkrofo nya akoma busu afie re nsu ahun na aka kitikiti bi nesi wo nanso se ye wonya sika nya aka bi da mu no wo se yesu bi ma da ni din kura no wa change no yo ne papa di ni maami di e de ma no wa sesa no ompe ye be sre jaka kabensam no na ba tu nkrofo bi nipa bi wo sika bi sino nipa bi wo japade bi sino nipa bi abobre bi chen tobo obu okura na 7 prejudice America say akura kura nyale nto no so na joda da bi ohun pressure say it is how we are nankasa na enamu no onim do onima ne so do anya sika no da ne ke enu ti akakabensam o kasa de ne sase ne bo me masa krona wotim no kromu ane wo nkrofo bi a no mo ye bold na o mo kasa enne ye hwe mo ye hu o mo ya gose wo mo hwenyansa no kore hwenyansa ne jaka kabensam bunipa ti afutuo kakra na wanya no se kwambo ne so na afa yo se papa so na afa ya beka unsa wie ete dumre bi ho no ma ka wunchi na hwe fie na ka history wo fie hu fie abrono a wote so fie wo firim na bra ho ase na se wo yesa ababo am wache hwe kwagu ye ka yesi na de nipa nche na nipa wu nche de be hu so hwe yi a wo be che dini kure enkunwu bi enfa moja bi nkwaji sika bi na enfa me ya kakabensam susu kasa wontinta fidie no so ebi kasa dodo ebi yo mo minim dodo enti de mekan se krobi wa krobi to aso kwagume da ase krobi to aso aja mo no na ate ne nkan na futu sam no de abande no so no dawa de bi ba na de no so no aso ano hye papa o se ye ja kakabensam no ewo kasem ewo adwuma yem ewo mantem ewo busua ofirimu ewo waheni awudie no ye ja kakabensam no meregetu ebe so ne bie una so so atima bo awuram na yekọ se aja mo na fa kakabensam dia ene kakra meka achọ no se ya yemwa nipa ewo bra omote ase in fact etomire bi wa brabo mu pa na wo sese hwese de wasi asom obi ache na sam na owo ahoden no even also on sakeke se wono na esoma wa America kura ye nye ohwe ne recommendation keke ebetim du akwa kodu ama no ne enso wanya ne maame ba no so once otua o kataze na ogitum ne nko ade onhwe wo bre ango betim aye de adane o life trane nchen ya ne protete onimse sika wo de ma wa wodi uguso ya akora pama no se sika ne ntimi mfa wo nsifie onimse akatua wo de ma wo no edi ma ntonkofo kai bi nam onimse akatua wo de ma wo no entimi ma wo ntu kwan
onimsa akatua ntimi ntua wo school fees da achi bi se wo a onimpa nanso wabra wo asia ne nenam nyina na nyame hyira na wo hyira no onwene bibi ba ko se makora yi de oye nipa ntimi ya de we ma na beboa onwene bi da obete obi a wonsom na bonte ne wahia no wande pe yes wa chen 2 billion ni abaje ne so ye na otua na kra aka 700 cedis no wa che 2 billion wa bonte obete obi onye bone mane da onye papa bi amane da obozu wahia no wande pe no akwa che no car obeto no be 3 billion no de ama no na kura wo som ne da bia da di no kura ma no made no aduane mani di ohwese bone nye no da so namfo na ne ma mugu akura so no mu ni ba bi ombeda pato ya yemwa nipa wo bra wo te ase bua nipa wo bra wo te ase ejamono yada ne pa papa we mante ne kada kurukura mintimi na nipa no so wante ejamono nkada kuro ntimi na no wo ka kuro ma billionaires a omoka ho nenso die no wo dua wo se ejamono na bra bom no benya ahoɔdene watuma ya adwuma na che na da bia da nko atene nka ma ne kra me ontimi nua da wo de na no ya yemwa nipa wo bra wo te ase mbempi ngofo bi twema ngofo bi kwa mane ma se na mnim sa ade we no ohia bra se nka me yema no tese kire wo hunu wa ho kire ansa etomre bi ya nipa a ofiri se oye bibi ma o nipa a ofiri se one ne nam nipa a ofiri se sabita frache o ma ntemo no so utimi ye bibi na beda ne life a menhwe ni wo menhwe ba bia wo gina ya aboa nipa no bra wo te ase ya hoden wo nye hospital ansa na bebusa obe ansa na akokasa me na me yi ni free hospital me ba to wonya nko hospital ya se no wo ye adwuma e no wo ni obedi bi kra sa ya de nka amono bua nipa wo bra wo te ase sister ni kunu te adwuma na tan se boy ne kwa emfa wotumi bie de hode kwa na mabonti wonya bi sister ya bie store ne so be ma no kwa na di sika hiem kase bie de ma sister yi so be ma ne bi se miwura sika no abi aba wo so je trend de fa start ne hwese ye be sa apeke a da bia wo no ho ono aduane kakra no de atwa wo mpoa ye mo nipa wo bra wo te ase o sa abrei wo hwe na ne kuru na yare na afedo de sika ne di akoni aba hospital mi kuru yare mi ana me hwe ma de nanso adwendwe na ebekum be mai adwendwe na de ne be ko hospital ne ma school fees ni ntia kakra na kura so ne mu no za me yire support na kuma ntode na pressure be kuno bua nipa wo bra wo te ase ye dimo de ne dodo yo pa ne sa wo da fiase no abesra wo ho no am ye hunu se nyo no ne ba ya nka yo hia ne so wo children's home no aba ho na ayete se nyo no ne ba ya nka nenso ye nyamfa wo nko ya na mantem wo no onim koma ede wo wonu wo adwuma mu ho no otu cases sababu ya wodampo ya pam wotu afiri ho nenso so no waka ne siasi so se wo mfi na wasa wo ho na akohwe nipa ofro wa bonten na akodonate di amano na nipa no mom life adane na wa wo ne koba na wo bre ya bua nipa wo bra wo te ase akra ne papa na ye adwuma ekoba so wo yare ya wo wuo no afa na papa na beka se na nka mse me di ni tu kwan o ene se fofi antoata wo de afiri mu na nka me se me de store no kra ba ko chebe wade ma so ma che ene se wo de awei na nka me se ka ne mani nyina me hwe wo mumpo ene se wo de awi ye twen ma bibi si wi ansa enti abrante na ku ne ho ama woi enti wonhunu ye enti ababa ya se na daade nyina ama woi enti wonhunu ye enti maami yetu ne nwase wode na futuo nyina ma wi enti wunhunu ye enti adwuma mu wo ye ni obetimi bia enti wunhunu ye a wo mu a wo mpese ode bebu a wo twentwe won saase enkosi da bia wo to wani a wunhu ne biem ansa na wakasa me ye magene senka mbe ye we di ama no ya boa nipa bra wo te ase e bra wo ben wi e bra wo ye wo de wo mu bia na wa boa no o twama abondisu ni abaye no wakasa na me nan kura si kwa so amiye sakasa ne ye metan no uwo bibi ye mani pampa to mani hunu ma ho mframa kakra mfa no onya ahotoso se be ye ne jasa motwen am obi be ya motwen am wo wuri a motwen am wo yale wi a afa na no obeka se na nka ma ye ma adwene se asise wu aye me yawo oda ha nsu ogbo ne se na me ye ma adwene se ka me kope ba bi kitu bi arenti ama no ntu ye wa adwene na wo ye obotom de na ye wonsa dai bua nipa ewo bra wote ase ne yankonko yanim onzu betuma bo awuram do ade nkyira ba na afa yeko 0548 931931 0548 931931 0551 931931 hello hello hello
Hello. Hello. Hello, Taminka. Zero 345 40 45 28 0345 40 45 28 and then nipa na twere ni Asem. Hello. Hello, Wofa Lumba. Yeah. Wofa Lumba kei. Wofa kei ni bem dia na Wofa Pizarro mi do kinkensu. Kinkensu boko de. Wofa kinkensu boko kikabi fo na so mi chiao. Man Pizarro me jo nyina so tisimani enko. Wofa me ko mani me na me fa kon so atia blayo dudu. Labu golden card barber shop wa ya police station dan check o le ya o nyina da obi bia jinega. Omuti Asem Mpe Nipa dendende. Okay. Na Wofa Lumba ene asopfutu so ma Wofa mo dia bai. Ogese o na samo si jaka ka bensem. Ana onso do dia do bom yemwo nipa wa bra o ti ase. Ofa ni nyina yefo baako. Owu di ayo baako. Fie baako no tie. Eti Wofa du ba bia nipa yemwo nipa wa bra o ti ase. Chance ewi ase Wofa se na wo ka no. Eshida Asem mitu obi wi a afebe se kase kame de Wofa si de tikwa o Wofa si kan be ni sei bini yin kan be shop o no na so wi aduma sisi a o ti fie a nyamoa ibi tu sukro be hia na o pedre bia se abona pata bi na ko ye aduma nya kakra ko na no sabere o tempenten kwa ya onya baabi entena no ye aduma enso na ye wa wode ye bo no ni mom si amwa na tene bi si a nya de asese ye mana haye nti ye bibi a ye mpimpi ya na mwaye o fa fa si Pizarro kinke su makrao. Okay, yanko ya nim. Hello. Hello. Yeah, go mame. we de wadaru na bite ni atapun lai. Kasa no. Bato bibi aboko de. Nyame adu oba na mongo Ewrade aya de pegya one kakra mame wa na awo akiri. Yo. Oba de oga de ye ba nbe. Na me twa gutu ni de ye na tan de ni pa o mo ma ti wu e. Ewu e so de bi. Bini ne butia wo, bini ne yire ne ma. Apre apobra e de ato. Wu ye no ko he de e ti e. Ensem do bi ye ti kwala ye ye se wo ba bi ni tan de ni. Na tenga udi tinga wu wo ta tan de ta ko de ko ko ne. Ka ye do be ki ni no do ma. Ni mo ti to ye anda no wu ba ba ko apa. Respect you with that. Nyame njira pa no wafutu sama de amaya numre. Hello. Onso betimi abo awuram na yakon akoyenim 0548931931 0548931931 Hello. Hello. Yes sir. Me majo. Hello. Me bato mete won kan yenko. You see, like I form a career, I come up once because so me brave we go for you or stuff about Monica, my dear friend, because hello. To asu yetie o. My dear pa because mon ko no mo how say me in that to be fair because me am me brave one for me dey mo yam me e fair. Me for bia me nya to mo so na bia ya me say. Nyame shapa na onso odi aba. Yemwo nipa wo bra wote ase yenko. Hello. Wofa Lumba ni. Me amini mame. Na odi epi. Wari nyanko nsra. Na nyambia yi abriwati ano polisi omo wai. Aba okopie nkran mem ase se omudi omdumadi wo nkran. Yo. Wari nsa fa. Oswana etu yemfo. Na fa osienye wo. Bye bye. Bye bye. Me pato so betimi abo awuram ne yekọ. Na yakon akoyanim 05519319 05519319 0345 40 45 28 0345 40 45 28 obetima friends so na so abo awuram na afi yakon akoyanim na do futusem kakra basebe ya yebetimi akonko denede akoyanim obo wuram anese yanimu ane yekọ. Hello.
Mia me no. Me show ba. Okay, young Kunkoya nim. Obin subet me abo wura na afi yakoya nim. Hello. 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 Wahaja kiyo. Hello. Hello. Oh. Hello. Yes, our boss. Yes, Me amini. Hello. Young boy and meet you. Oh, guys, every Hello. me ba cha young boy. Hello. Hello. Good evening. Asem Wofa Lumba okay dey come up because we dey in town when so we na we support we ga to survive san ko binya na so ombo wo and dem abi chon so na say be say amount na so no be so be o say we dey ni ya be so e dey be do nyam ombo no bobo so for we na o dey book school na Nyami shapa no futi sama dia ba. Hello. 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 Oh. Yeah, for last two callers na fi. Yeah, the call nsensem ni nyina asi na enene ho no yetimi e de abramo. The last two callers na fi abawudom na yeko yanimu a na yekro. Hello. Unsubo wuram bi na fi yemfa wunsini yanko yanu. Hello. Ye. How about Cordia? Young Kunko Yanime. Yeah, Joso. Yeah. Oh, last call on young Koy anymore free so when you have got to Anyankwa. Hello. 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 Yeah, they are very funny. I be seeing you come at the aquarium. You go computer so that you buy a could be dry. You watch it be at the bedroom. Me and 10 minutes is here. Diabetes yarinti eyama nipa biya so be the sugar level ni senti Codex Health Care Limited akofa fidie ngoma so bi ediaba ani dindi code free and afi code free plus glucometer selfie ebe mu hu sugar level everyday calibrator wo mu a ema utumi se eye adwuma ananso se enye adwuma strips na afidie use no ehu nya din osan se awo adwama so efie dumiensa eni atire selfie ngoma so ni sunya din kra ehia so wa ko school anawun ko school obiya betumi eyesu esenso a Codex Health Care Limited ebesiesi am so penedu wetua from true phone 0303 932883 announce say adefu efidentin times www.codexgh.co Codex Health Care Limited, improving the health of the nation. Sankratwe FD. Poku na obi ayenko babie na oto
Odu say suma no to say de yenko ba bia. Aha, nana kasache wadanfo no. Ena say omo no modin sempo. Wo mpem. Na se wan pedra. Obako baba no ne dance wo na nipani. Nana, mayenko na menko pe nkohuni ene nibina bi manu anom. So be say wo ko. Edie nkohuni ne enibina. Ebra Dolek Herbal Mixture ewo ho. Diamond Scientific Herbal for emedi aba. Eye meme dro papa. Ebo adwuma say eye sisimo adwuma ena sa bo nkomo ho ban. Boost immune system. Medie ko pebi to ba bia tonto adwo pia na nyana. Ana ko dominance. Komase me boase kwantempo no so. Oni abot kale ene die no hwe. Ne china sese. Oh, ubedi wa dance. We die nana me dance me turu wa da. Ago. Na adiachi muda so da. Adiachi afeni asori o ene wa man we dey me dance what solve the problem na me papa we dey me nanko Dolek Herbal Mixture eye memedru obi onya finse du won tonka ho obi atwa frɛ 0246727677 and 0200844040 FDA ajadwe den krato yatum. Diabetes yarenti. Everyone na mete say we ba no say we ko Canada. Oko suku. Na yesi ajapi aba no so okọ na nso no de okoye adwuma. Me say amafo kwakọ no. Enya guru. Jaye no ho na de wo ko sa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Bese otukwa kwa ma no de. Wo do be simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say a visit and now turn so we go Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany nima whatever ko. Say ya juma so whatever ko Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA and GMAT, they will assist you to write. Hwehwe kwan e Kumase, Asafo Labor, roundabout wa, Enkran, Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Suyani Silver House, High Court, Tamale, Ayama Building, Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our Mabebre, so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Yeku ede ako aha eye Sompa Asem Mpe Nipa se de da ye bom nkae na efiada enefie bibia betimasi eja dem den nia wo ba no enya atenase enti ene no enkomo ofie atewaso na eyi wasum de tie bi pere obi na won pere obi na munyina mo ntenase na mo betenase sa na afi monimu a na ye hwe se niam bekotote ede ama Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie no ma me mpacho bibia boko de erade ado mpacho fro say ufiri he ede na etetewa ufese Sompa Asem Mpe Nipa erade mfa ye somwa me bacho me de Doris me free pankro no he ya okay na me de ma asem beto manim na ya bobo so bi nti de akosie no masem ni nyina ne se me hu brabi ye fre no say tola okay omu be yi no ma me so me tonton provisions abrochire de okay enti me tobi na me tua ne ka na o ka chem se 3 months time ene o ma beba okay enti no me ma ne deposit ena me de ma no na me ni nyina de ekotum okay afe September 15th we na 3 years ma twena o ka chem se sika no ontua okay enti me de bedam ena mudi manim ya bona wa ye na adwen se ontua sika no enti me de bedam na mo yi kokosechi di manim ena ye call ye say ho de legal aid okay ena mo ma me letter say en fa ye de enko serve no okay enti ye call ye no so say de asie no me ba na me di mu aye de ebrem enti enu enti na me wa ha okay etu call ye ede na akosie me ba cho de akosie ni say ye call ye no ye ko see ni ye de biase police station okay ena ye de omo de ma wo ena omo di ye ni eyi nipa ma ye call atase ho okay ena ya ko serve no okay enti de adro no nti omo si nyame ya adom a 25th June we ya ye wo mu esi ukuada enti ye nhia wo court ho okay eti moko amukoto no me ba cho an mudi anim bi
producer ka ho mamu koto no oje asundiem ndia no de obeba ndia mimi mate yeda ase aha ya Asem Mpe Nipa sa na yedi adwuma onya de banko ade anamontuo bia se fada se etude boa wo no yebetu di aboa na yesu nsu mfam no yebeye monam fam de anso yebeye na afi yetimi akoye nim donek fo ewa ha edi any doctor donek doctors ye no mko akotwetwe nkomo diamond scientific fo no ye no mko bo nkomo pa na yakon edi akoye nim diamond scientific fo no mo bo adwuma wo mo bo adwuma papa Ghana ni asantebe mu ade diamond scientific fo de otiwom so na asore omo bo adwuma papa bano ayalesa pa ni nuro abedwa so a samanfo ya de a diamond scientific fo do nek no untimi nyi omo mfiri mu kura enti no omaba omotena se na afi ye num ni akon akoye nim ti yiwasum na onso tie bi ne bia na adrowe no ebeji afiri yade no a akon ato mfie bebere nim Dr. Mbacho bibia boko dia Abinia nyamia dum bibia boko pajo na so e ewrade ya ade dodo e da otwedi ampoase otwedi ampoase so ne yema ko boko ye guso kakra na me hu se wata aba wata hwi mu wata aba Dr. Mbacho boko dia Nyankopon do ye ho ye pa na ayi orders na de wasi ana se wana abo ho adwa kakra ze yes orders na bu so ntina ma ye busy pa enya sem keto e ba sa na production so se ekoso ye say ade ba ko no say you person maintaining the quality of adroninity okay and he said me twen me ho okay as I said dey bia me bo mo say me ni na say bibia be ko say dey start no yes ye adwuma kama say na be ya sompa ye de som amanfo no beko so agina na agina correct enu ntia enu so ntina abeton do nek e was Sompa TV no na say Sompa no a na yeguso no eno dog na wotwidi na ekoso na no ba me ye bonko ye se hwa ye biti boy honkomo me na me da se se de everybody ayi ba na etifo anasa ahwefo edi nkomo no do nek no se de me na kan no panyefo ya sha se no panyefo se edo de mo de ba foforo se ya kama kwa ni mo no na mo se no na mo se mo de nyamwa enya saada ye nya saada se o se ye de ingredient de bi ka ho na ne bo mo ekoso kakra ye ba ye se ne se ye ba se edo ni quality e ba sa na ye gu ehun ni mu ase edi pa so se ye eye edi ye se edo no you bia ne me sure se edo no se de sitie no saada ti okay na anwumre yi Ghana fo nyina nti ase se usisi ya wo ya okay da bia si kwa se ne fa so e ba no nya ya problem the ya problem ni se e be ko ade na adwuma ba na wo ye okay wo ya driver ni ana okay o drive car bia from Kumasi to Accra o fi Accra no ato so ko ho okay fi ho no ato so ko Dambai saa na mu a oni ahomegye okay obi also oya mason na say oya construction work okoto no sisi so saa wotwe mo tarifra na pa saa kusia nwumre anu nti obodu fia na hututu no wontimi nya na ho hwe okay obi also asebe me pedu asa police for no na ya adwuma o jano na to frɛ obo a o hye butu na eto wa no na o saa gina wia so na o saa direct traffic ezo kodu fia nwumre kura ontimi nya na ho hwe no no tutu no ni sie ne ya mesɛ wa nti yɛse akwa sisi ne fa so ba no nya ya problem kwa be fa so akɔ no kwa be fa so akɔ problem eno ba betena kwa be fa so akɔ ye kan say fa ho to odo effect do neck he ba me tcha so okay fa ho to so na do ho to so a de ye kan wonyi ntum no wo ba tum okay sɛ wonu bi da ye kan say no bi agro ni ase ye shitoli mesra wonya sa anya agro ni ni agro ha se afie kese se ye ntra so ni agro wo tie nka na sɛ wo hwɛ nwumre ya de kya na nyame pa no pa that's so be a ben bia no kokopɛ bisa de neck kokopɛ na to da utwa frɛ ne number wo hwɛ TV na se number go TV na se okay frɛ no frɛ ne a ye betwe do ya be sha no do no sisi se tete bia no e be kwa ma ho ato wa de ho ye no obi ko ye nkwaso adwuma bia mo ba ye odi mirika ba gi bi no ogos ye tu ne fo enti unu se do ba ja se ho ya ba se obi a ba do obi bisa ye no ba gi ye la se e kwa fa so ba gi de no problem o ko ye tu ne fo sao e no ba do neck no atwen a tina me mpa bo se ma mo mane o hia me a verse I mean sisi ajo na o koto sori ye no anything eti ne da ka se miniam wodo se owisi okay o ko hospital ya se aye glaucoma ana se aye te mesro do na kana nkwa ho entimi nsa
okay emo anya saa ne ema me no we say but wonu na so awusibisi wo hwa ade a wo hunu o kenkan a wo hunu okay ade ne be wona ayen ketenkete kwa kira wo hunu sele sitie pato woni ase e twankyene ade be kire woni na ekọ okay kokope do na ekene bi kokope bi a wo de nom ana se wo de frene wo frene abeto be sa no do no woni na aye wusibisi na wo hunu ade ana se e twankyene nyina no be jai ni nyina be jai ma ho to ayo do na ka ba mixture ya shada transfer formula do no se chewe se egu ye mo a na sha se ya adwuma egu ye mo less than 30 minutes edo na sha se ya adwuma no obi frɛ no se ofia edo no ya twere ho effective 3 days na 3 days time edo no ya adwuma na da bi nya sa na te kyerɛ se onu mo do no a 3 days time se wonya so a so hunu bi na se wo hunu ata se se wo hunu se kyerɛ se edo no na se edo no nya papa no so what I say do na kan gu ye mo na ha se ya adwuma 3 days people say so wonu se ade na tete won te sisi ade a ayira sanity ha ayo do na ka ba so okotodwe ana se wan sa say ayo ya wabakon antro won mu twetwe do na ka ba me sale ba boa wo obi wa ne kotodwe se no otumi nya no ho hwe atwo so won sa na wona wetitidi a obo ma me chance bia o chance aya aduana so o chance abobra no o da desi ja so a do se no de ahwe aduana no wa ya sa abo nsa na wu ensuro jafo no obra de nsa na wu otumi nya no hwe wo de ade kura tware wo hunu be se bi o mbanya bia o ma mu tie radio no pato fa number no na fe me no nto so aya 0246 72 76 77 0246 72 76 77 so for na sa aye busy a for second la we say 0249 20 82 52 0249 20 82 52 na number se me no fa o tama be free bia na jo be tu kra o frɛ ne be fa o de wo credit o de flash ye o flash ye ne o credit be fro sila wo sitie bia ne ye no be di kumo ana sa minua o kon no aduane wo ho aduane sinanim pa so na oni appetite oba kon be ye de no be so ntimi ni pa cho wo de no do na ekini bi se wo aduane se wo de na dwoa o de mane hawo tama wo di bia no wo di bia numbi ni nyina e ba yam adagese kama ade cha no pa oyam aye den ni nyina e ba be pie so hunu enti efri abra wo kon no aduane ene se aduane ni nyina akogu yam na eyam na ade cha ni nyina e sa pie odo ba akopana o aye sa nkonya ni nyina cha ade cha na pa wo se oyam da ho kroji aduane si wa udi abasa frɛ na afia nsere fast dama do neck e do neck ba mesara ye na no nkofo kura ase o madidi awie nso mtimi sa didi o sao wo mo keka awa yemfa obi di mi ka bagie wadidi awie kura no timi sa didi a7 ndi edu anim na no onom edu oje o ya nya asemu ubusa no yade airport ya on kan kire because odi godidi ndi o ya nya asemu ene me ka se wo obi a unya ho dia odi adwuma pato waye pejami ko sie wiem wala siso o pedona clip we esaye energy drink enti hu nya se wakoto energy drink ni wo tutu trawa ogum se me onum dia pa ho den ade akwa ya adwuma na kina be na de de na kire ba sa adwuma ni nya nkonya kwaso abibie kwaso abe adwuma na ma krojin ho den ade chana pa the blocks na utwa na nse sisi utwa adwuma na ka se me pato do ya twa isa sa ho do na ba ma wutu na wo hwe anu tu yo bi a bepele ko se yemu a asa bi su immune system no do na corona na esa pato se wo kuma se ha ba bi entu odo to bia Polinac Fredimens Samenko have made pharmacy Misty Herba Apidank osum aye Asem pharmacy o mu nyina ye wholesalers edi se wo Asante region na se beyond Asante region na se wo to odo to dia obekuma se a ba bi e to odo bia ozo ska be so bi kono kokofo bi se wo akra na se wo hwe ye ne a pato nyame paade chi Saturday a ko kan shi drag lane o kwa so per patch heba obe commercial bank no ana se wo ko jack ana ben ana se tenatet onu so obi o nyina ide hwe animu ana se capital O2 heba ana Kensock heba o nyina e obi se wo hwe animu na se wo achem oda pato comment station ho ozo per always e bia bi ho ba bia achem oda always main station ho e bi ho sada wo kada pato Sahara Hotel opposite pato kokwa mo aso drugstore no ebi wo ho ana se wo agona so duru a pato transfer pharmacy ebe oda kwan no so ana se Mr. Anson drugstore awon so ebi wo ho ebi wo bia no se wo takrade a mensa
mensa okay adona na wo ke kosusu abo a chansa e wo bi okay o for anko awetsam mini am fancy say na fe mini doctor ese doctor aban ko bi man ka bi de na sa nko yie kura doc boy nkomo na ochi ni akipu busy etimu se wo hye ho a chese aduma no a na wo bogum yeso wie so no ate asikwan so ene se wo distribute a se wo distribute ko se na ko se aduma ya yese ya fato ye ho so okay enti o se ye ni na nia ye hye Ghana fo nyina bo ne se okay do na kene kura do munya hu hwe afi kura ne ye be na kese wow yes ye de ya lining up in room yen sambia mbazari ya bekando na ko afi ko na wiye no na ba yes enti eno so ba onso behu dwuma eno so do na kene chi na mza de mienza ba yes ye de mienza ba on say eya na yetie amanfo no okay na ya hwe survey aye no research so opese we research now we successful as I say research no about the end na me yedru yefu ya me yedru okay as I say nipa nya dru enom e solve the problem okay enti obi wo akoko tua ne to okay obi wo asisi nanim okay obi wo or other condition there na me so metumi aye aboa no as a doctor and enti ni nyina ye kan nyina afu anu ye so okay then ye momodin fa dru imra enne no kra ne say esan say hospital kobo aye dinti okay dodo na ate won kampo a wontume mma esan say wonimu say me bayi I say me kukuru be 5 million 10 million any a chiri ansana maba so te won kan awa fidie so say oh aduro we sakoko aduro ye mmema sem adwuma a se empo no se aduro no so say oto so chacha ahwe say aduro no be boa no ana emoa na so 30 cities 40 cities 50 cities akoto a no say obeko hospital